Mbuza ukuthi wawuplanile ukuthi wanyaka kwakuyinto yokugcina leyo kumina. So thina besiphiwo sithola sesibane inkinga ngoba labantu bagcina manje ehlanganisa into angayazi anikeza abantu uthi sekuthiwa kunembiza enama side effects elimaza abantu ngento ethile uvele waqoqa nje wahlanganisa noma wathola ibhuku elibhaliwe mhlambe lo muntu wayengekaza ipheke lembiza isebenza abantu ngoba into yayisebenzisa impela kodwa sethi nama side effects sekuyasilimaza abanye ke into bengiyengizwe bengelapha insizwa mhlambe labe ngimakhiphe emajele bathi bebushika athe umuntu athi ayibaba ngihleli lapha ejele hayi ngithema ngibuka le career yini ngabothi nami ngawuvusa umsebenzi ngayenza imali ngabothi ayisekuyonakala khona nje abayiphumelele ejele kade bushika uyamuzwa kuthiwa senebhayi sefaka ibhayi seyinyanga naye selapha isikhathi esiningi ulimele umsebenzi ileso style ngoba awusahlonipheki ngoba masikade sikwazela ububi la endaweni usushintshile wena sekufuna sikuhloniphe manje sithi mkhulu sekufuna sithini kuba inkinga kakhulu so mina okwami kusukela ekhaya ngikhule nabo ngakhula ngakho ngoba njengoba sithandazela iwasho ngamasonto eSundays enkonzweni sithandazela iwasho sithandazela abantu samaprofeti ngokosiko fana nalento sisinokuthula ukuthi kuthiwe abangoma sibe sishayisana kuthiwe hayi lo muntu usebenza kanjani engathwasanga umuntu njengathi thina esikhulele bandle mina ngithwasanga ngehlelwa umoya ebandleni mangehlelwa umoya ebandleni umoya waphila nami ngathandazela ngacela mangiprofeti uthi umoya lo muntu akathatha ikhambela ukuthi nelukuthi ngenxa yokwesaba ngiye kubaba ngithi baba lo muntu kuthiwe akuthola ikhambela ukuthi athi baba yibo unankinga lo muntu ngisho ukuthi inkinga ngithola ukuthi kuwukuthi athi awu uyazi lo muntu umuntu okwenza leyo nto ngempela mlethe ngimenzele enzele ukusho ukuthi kwakona ukuze ugcile uba nebhuku lemithi lesikhwama semithi mina imithi engisebenza ngayo eminingi yawo ngiyiboniswe ngilele eminye kwaba yiprofeti kunensizwe ongangisebenza nayo yakagwala evamisa ukubhala phansi mangade ngisebenza umuntu khulume ngokuthola umuntu kuthiwe akuthatha ukuthi nokuthi ibhale phansi wathi meseletha kasesibuka le nto yasesinebhuku ibhuku lokwenza ukuthi lo muntu ngabhala wahamba wabuya umuntu wasinto yindlelile senzuleke ngithi khona umuntu ofika lenkinga efana yalo kambe sasihlanganise bathi buka ngabhala asikubeke kube ingqolobane lento ngoba ifike nezithunywa ifike emoyeni okunye bengilala ngikuboniswa kulele ngoba isiphiwo seyihlahla lesemithi siyavela kanjalo ugcine kunesikhwama kakhulu namhlanje before seyitolo into esesikhuluma ngayo indaba yokuqalwa komuzi uma kuthiwa nje indodana iyahamba vusa ikhaya likayise mhlawumbe siganiwe isiyobekwa inqi yona into esokula kakhulu kuyona namhlanje ngibona ngikhayisa la TV ngiyazi ukuthi lena izokuthi into abaningi seyitolo siyabuya hayi